पाउसिदेम उइबमर उइब पाउ खराब डेट तौजरे मणिपुर कोविड की मरीसुब वेब हौरब्रा हाइबगी सिंगनब लेरे नौना मियोय तारागा तरेट पोस्ट बोइरे एक्टिव केस होंपोगनिथोय यावरे मणिपुर हौकिब चरोल खरा असदा कोविड-19 लाइस छांदोरपि चांग लेफा लेतना हेंगलकपा असिना मरम ओइदुना स्टेट असिदसु लाइस असिगी मरीसुब वेब यौरग्लब्रा हाइबगी सिंगनब लेरे हाइना मणिपुर लैंगा की हेल्थ सर्विसेस की डायरेक्टर डॉक्टर के राजोना फोंदोरगले हौकिबन मिट खरनी असदा स्टेट असदा लाइचर असि पॉजिटिव ओइबा मी की मसिंग लेपना वाखलकदिबा असिगी मतंग पाउसे असि अखनना वरी सानाबदा डॉक्टर के राजोना मखातना हाई स्टेट असदा कोविड सान्दोरकपगी चांग अमुखना वाखलकपा थेंगनरकलिबा असदा मियामना मफुंग फाना सेक्शन थवांग लखुट होबा तंगाई फद्रे लैंगा की मैकैदगी लखुटपम थोकपा सेक्शन थवांग सिंग मफुंग फाना पाइखटपा होग्रबने मापालमदगी स्टेट असदा चंगलकपा सिम्टोमेटिक ओइबा मियोय खुदिमक तंगाई फदना कोविड टेस्ट तहनबा होग्रबने मासिगी सुमादकता रिम्स जेनिम्स अमदि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिंग कोविड की डेडिकेटेड बेड सिंग थमनदबा खंगनखिबा लेख्रबने मखादना पॉजिटिव ओइबा यारोकपा मियोय सिंग कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग तौबा अमदि लायंगबगी थबक सुमपुंग फाना पाइखटपा होग्रे आमिसेरा निमिंगथोनबा अनोबा टेस्टिंग किट मखलमसु सेंट्रल गवर्नमेंट पिरक्तुना हदकता थुंगलारे टेस्टिंग किट असिना टेस्ट तौबा मणिपुरदा हौजिक नौना संतोकपा हौरक्लिबा से कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट आइबा खंगबा ngamle अदब ओमिक्रॉन की करम सब वेरिएंट हाइबदुदि सब जाना खंगबा ngamdre मखादना जीनोम सीक्वेंसिंग तौबगी तंगाई फदबा लैरि हौजिक फावबदा स्टेट असिदा लाइचर असिना नाप थेंगनरिबा मियोयसिंग असि हक्चांगी फिबम काहेना सोक्सिनबा अमता यावदे अदमोइदमा ओमिक्रॉन वेरिएंट असि चांदोकपगी चांग यामना वांगबा मरमना मियामना तंगाई फदना फेस मास्क सिनाबा खुजा तोइना हंबा सोशल डिस्टेंसिंग हाकपना चिंगबा कांगलोन चिंबा फुंगफाना गाना चटपा मथम मोइरे हाइनासु डॉक्टर राजोना मखाताना फोंदोरगले नागालमरोमदा मणिपुर हौकिबा पुंग कुनमरी असदा सैंपल्स अनि कुनगनिपान टेस्ट तौबदा मियोय तरागा दरे पॉजिटिव ओइबा थेंगना पॉजिटिविटी रेट 7.5 यावरे लोइना एक्टिव केस हुंपोगन 20 हेंगटख्रे आइना कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम ना थादोरपा चेरोल अमदा खंगलगले चेरोल असigi matungina naguna पॉजिटिव ओइबा थेंगनाख्रबा सिंगासी इम्फाल ईस्ट तगी मगा इम्फाल वेस्ट तगी मगा थौबाल दगी अहम बिष्णुपुर तगी अमा मदि चंदेल दगी अहम ने मखोइगा नगनरम सिंगी खोंगुल लीबा अमदि मखोइगा लेफम सिंग कंटेनमेंट एरिया ओइना लाउथोपगी थाप पाइखत पाउग्रे नाउना पॉजिटिव ओइखिबा सिंगासी थारागा हौजिक फावबदा स्टेट असिदा पॉजिटिव ओइखिबा पुनबा मिसिंग लाखमगा लिसिंग कुंट्रागा तरेत चहुम कोलमदे याउग्रे हौगिबा पुंग कुनमरी असिदा स्टेट असिदा लाइचत असिदगी नादुना फगलकपा मियमरी डिस्चार्ज तौगे मखोय थारागा हौजिक फावबदा लाइचत असिदगी नादुना फगलकपा अपन मिसिंग लाखमगा लिसिंग कुंट्रागा मगा चामगा निफुगा मथोय याउग्रे लोइदना फगलकपगी चांग चादा मरफुद्रा निपन दशमिक मरी अमा याउग्रे स्टेट असिदा लाइचत असिना मरम ओइदन ngasi मियोय अमदा सेखिबगी रिपोर्ट लेते मरम असना लाइखिद्रब मिगी मसिंग लिसिंगनी चामा कुंता दुमक लेंगदन लेदे हाइरे थासी मरीदे स्टेट असिगी तोहन तोहन वैक्सीनेशन सेंटर सिंग द मियोय लिसिंग होम चनी निफुगनी पान द वैक्सीन काफखिबग लोइदना हाउस फावबदा वैक्सीन काफखरबा अपन मिसिंग लाकुनगा मपन लिसिंग हुमफुगनी पान चापन निफुगा तरुग यावरे सेरागसिदा इंडिया की वन हौके पुंग कुनमरी एस द मियोय लिसिंग तरागा हमदोय सोमना मरफुगा तरुग पॉजिटिव होइबा थेंगना दन लेबा कासिदा हाउस फावबदा पॉजिटिव होइबा अपन मिसिंग करोड़ मरी लाख कुंट्रागा मंगा लिसिंग कुंट्रागा मथोय चारुग यांखै याउख्रे लुइदना एक्टिव केस लाख अमा लिसिंग तरागा मरी चाबरी हुमपुद्रा मंगा लैरि अन हेल्थ मिनिस्ट्री दगी फंगबा रिपोर्ट ना खंगलगले रिपोर्ट असिगी मतुंगिन नागुना मियोय तरागा मपन अमसु लैखिदबा गलोइना सिख्रबा अपन मिसिंग लाख मंगा लिसिंग कुनगा मंगा चनी निफुगने थोय याउग्रे नाउना लैखिदबा मियोय सिंग अदु महाराष्ट्र दगी अहम केरला दगी अनि पंजाब दगी अनि अमदि राजस्थान दगी अनि याउरि हाइरे मखातारकवा अतोप पाउदा लैंडस्लाइड की तरुनी सुबह नमित असी भागसांग अमदा फंगबगम गिद्रे इम्पैक्ट असेसमेंट सर्वे अम्बोगन चथननब मिनिस्ट्री दा ताक्सिलगनी आर के रंजन नोने डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लेबा मरांग चिंग थोकिबा अशोक लैंडस्लाइड अतोगी मखातारकपा ओइना गासी तरुनी जनब नमित की रेस्क्यू ऑपरेशन दा असी भागसांग अमा फौबा फंगबगम खिद्रे ngarang pawuda tawdok tokpam asidagi asi bhaksang punna nifuga tarit fangkrabane loina namioi taraga mangagi aksa haksang auju phawbagi una thiba khangtana laire hayang sumakhatana thibagi thabak jathake gedore tawdok tokpam asida ngasi union minister of state for external affairs ki thawpuriba dr r k ranjan laktuni yengsin ki mafum asida paikhaliba railway ki lambi sembagi thabak sing asigi matangda
MPEG assessment survey apung hana chathaduna tungda asigamba thokdok singa ji thogantana ba mari leinaba Railway Ministry da taksil lagini haina Dr. Ranjana Pami sing da phongdoke Dr. Ranjana makhatana hai Manipur gumba laibak lehau hom lauba mafam asida chawko tharangi asoba project sing pai ka tring hi mag oidana MPEG assessment survey takakna na chathabagi tangai fadabalai mag masamaksu art science ki osa amorak bambaramna thawdok asigi matangda komni yangsinba yaure State asigi oina yamna maru oiba singki trust poll ama maudagi hauraga Suchanpur fawba santoktuna leiri adobo handaki singding khaiba asida di masina karisu khaiba pikhiba leite handak nong ka hena chuki pamaramna singthakta tungdu leramba isingadu singka khiba mai kairumda chidharakpada gelebak yauna nam tharakpo oigani haike Union Minister asigi khudangda Longmai Area Village Authority Council India ki Prime Minister da memorandum amasu patient ki harba memorandum atuda NIS 37 ki lambi semba ki thabak chathariba sida scientific oiba survey sing mangjona pangthok pina da Prime Minister hi puning jinsin ki private school sing da puba thang bangam loidaba sel ki demand to biganu coordinating committee on disturbance free education John demand apsinduna gasi Z Manipur Dance Academy ki auditorium da pangthokiba taraga mangarak suba disturbance free education John demand day 2022 ki thorom pangthokre Taurum madugi sarukam oina di disturbance free education zone aiba hiram da pangthokiba khana naina baki mifamna private school sing da pupa thangpa ngamloi da ba sel gi demand tawba madi admission ki matam da kota gi asoba poluma ba phiriba si kana kumba amatana tawbi dana ba warep lokre mifam maduna lauki ba tongan ba warep sing adudi lamda masi education ki kanglol asida masi oiba makal gi mai masin tamba phangna da bagi da mathau ta ba thabak sing pai khana da ba punna hora mina ba taksin minaba amadi thawdang lominaba mairoisin na mahimasin tambada makhal amadagi disturbance pipi tana bagi damakda sangchileba khongjang sing hena khongkhom chesinba education ki budget ta ahenba senthang hafi tun hena chakhotana bagi damak taksinba laigak na school college sing infrastructure mafung phanduna lehendun amadi awat woja sing haptuna so thari balenga ki mahimasing da mairoisin ba mafung phanam bhai tamba phangalu amadi private school sing da puba thang bangam loidawa Sel ki demand tawwa amade admission ki matamda kota gi achauba polam ama piribasi section khudimakta gi tawbi kanu aibasine Tharumadu da saruk yakiba Manipur University of Culture gi Vice Chancellor Professor Paunam Gonindron hai mahiroi amade ojas na mahimasin tambada airepan pi dana ba sahi tara manga chumda sangchilagli basi pungning thawgani ngane mahimasin tambada airepan pi dana ba Sahi tara manga chukna changchilagli basi pungning thawgani ngani mai masin aiba asi khunai amagi janglen charu oiribane mai masin jawdaba khunai adu awgat pangamlore daba khunai am oiribane senmi singi kusumal pi dabagi phadda haudi thadaba thengre lamding da leiba solid waste management plan asigi senmi sing thabak lepagi khongchang changchen kebadagi plan asida amora kai thaba lakpa kari sing jangan davana chawna khudong cha thapa mayok nare Presna fangba paugi matungi dangarang dagi huna plan asagi sinmi sing na tabak lepagi khongjang changchen ki badagi impal gi tongan ba mafam sing dagi amora kai khongkal uraga purakwa NGO taraga ni fan rogi fata hudi khongkal uraga purakwa drug yangai rom lamdeng ki solid waste management plan asigi mamang da kham dona laire masina mafam adugi miam da chawno khudong cha da ba thogan padana tana amora kai khomluba sinmi sing da su yamna chawba awaba mamayuk nare Asumna amot pathan na jawraba gari singa si mafam asita panduna lai khiba maram na makata na imfal gi mafam sida amora kai khongot pagi tabak su leptuna lai gre mangjuna na notice amada thoki ba laitana plan hasi mathau to ba lep khiba maram na fata haudi than na jawraba gari singa si amuk khana puthora pagi phibam amada mayok na re plan asida amot akai thada ba laki ba truck driver amada pause asita hai imfal gi tongan ba mafam sing dagi amot akai khongkol roba matung mausa gom ngasi su mapam asida thada ba laki bani aduba ikan khangok tona thong lon chin dona thamlamba asida yamna kudong cha da ba mayong nare ngarang bakta da su makoi lakmin riva IMC gi truck sing ki hoina di flana chi ki wang da lai riba IMC da chalai riba moda kai hundok pham asida thada le adubo NGO gi truck sing asina purak ko phata hodi sing asidi maduda thada ba ki ai ba pidre ngasi jo angan bata ki hona phata hodi pik than fuduna lak pare nopi macha ama famla laba tungda hatfagi mioi ama mara laire law thokre Nopi masa amanam tuna famla laka hatkiba miyo ema first track special court number 2 na mara leire ane lag thokre ko na mara leire ane lag thokraba miyo adudi Tiham Suresh Kumar Eli Savi sahikun ka mathoi wangbal lamboi khong hairu thong Tiham laikai dagini
ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯇꯔꯥꯒ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 8ꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ OCꯗ ꯑꯏꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 10ꯗ ꯐꯒꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ CGM ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯐꯪꯂꯛꯄ ꯈꯨꯗꯝ ꯆꯥꯡꯗꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯁꯨꯔꯦꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯐꯝꯂꯥꯟꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯂꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯊꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯈꯪꯂꯦ꯫ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯤ ꯊꯣꯡꯗꯨꯅ ꯁꯨꯔꯦꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨꯔꯦꯁ ꯃꯁꯥꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯆꯪꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯁꯠꯃꯣꯔꯇꯦꯝ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯦꯛꯁꯨꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯣꯜꯠ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯥꯡꯗ ꯌꯥꯅ ꯆꯤꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯨ ꯇꯥꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯆꯥꯡꯗꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯁꯨꯔꯦꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯛꯁꯣ ꯑꯦꯛ 2012ꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ IPCꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 302ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯇꯣꯈꯥꯏꯕ ꯀꯥꯔꯗ ꯂꯧꯔꯒ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ GST ꯂꯧꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 5,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯥꯗꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯥ ꯋꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯗ 5ꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ GST ꯂꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜꯗ ꯆꯥꯟꯗꯤꯒꯔꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥ ꯁꯤꯇꯥꯔꯥꯃꯟꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯐꯝꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 2 ꯆꯨꯝꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ GST ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ GSTꯒꯤ ꯔꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯅꯥꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡꯗ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯀꯥ ꯋꯥꯏꯕꯗ ꯅꯣꯡꯃꯗ 5,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯥꯗ 5ꯗꯤ GST ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯛꯍꯟꯅꯕ ꯈꯟꯅꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯦꯛꯁ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯈꯪꯂꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 19ꯗꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯅꯅꯕꯁꯨ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯀꯥ ꯋꯥꯏꯕꯗ GST ꯆꯥꯗ 5 ꯂꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟड ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯁꯪꯒꯤ ꯀꯥꯗ ꯂꯩꯕꯗ GST ꯆꯥꯗ 5 ꯌꯧꯅ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯛ ꯀꯦꯌꯔ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯃꯜꯇꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯗꯤꯄꯛ ꯅꯥꯝꯖꯣꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯆꯥꯗ 5 GST ꯇꯦꯛꯁ ꯂꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯨꯔꯧ ꯊꯥꯡꯕ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯕꯤꯜꯒꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏꯕ ꯀꯥ ꯋꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯂꯒ GST ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯔꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ, ꯃꯁꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯦꯠꯅꯩ꯫ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯁꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯔꯤꯝꯕꯔꯁꯃꯦꯟꯠ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯀꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯐꯃꯨꯡ ꯋꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ GST ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅꯕꯅꯤꯅ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁꯅ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯅꯥꯒꯥꯂꯝꯔꯣꯝꯗ AISPIꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯒ꯭ꯔꯤꯙꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤꯆꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯁꯪ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ GST ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯦ꯫ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯕꯦꯗꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯕꯦꯗꯀꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎꯗ ꯎꯗꯣꯏꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯠꯄ ꯂꯥꯁꯀꯔ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯠ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ BJPꯗ ꯆꯩꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯗ ꯇꯝꯕꯤꯅꯗꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯍꯛꯆꯤꯟꯅ ꯂꯨꯞꯁꯤꯟꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯇꯥꯝꯊꯤꯕ ꯎꯗꯣꯏꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯠꯇ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯥꯔꯕ ꯂꯥꯁꯀꯔ ꯇꯣꯏꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯠ ꯑꯃꯒ BJPꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯩꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ BJPꯒꯤ ꯐꯦꯛ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯅꯅꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯅꯨꯄꯨꯔ ꯁꯔꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯌꯥꯖ ꯑꯇꯥꯔꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯒꯦ? ꯇꯥꯂꯤब ꯍꯨꯁꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯔꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯅꯅꯕꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯅꯣ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯨꯝꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯁꯠ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯛꯇꯤ ꯄꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯕꯗꯒꯤ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯤꯃꯤꯁꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯃꯍꯥꯁꯚꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯂꯤꯒꯀꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯗꯨꯅ BJPꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯏꯊꯤꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯂ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯁꯦꯅꯦꯠ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯄꯋꯟ ꯈꯦꯔꯥꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯖꯝꯃꯨ ꯑꯦꯟड ꯀꯥश्मीꯔꯗ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯋꯥꯟꯇꯦꯗ ꯂꯥꯁꯀꯔ ꯇꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ BJPꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤቭ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯃꯣꯔꯆꯥ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯖꯝꯃꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯎꯗꯣꯏꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯥꯝꯊꯤꯔꯕ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯗꯨ
BJP member amani haiba media reports amasung social media posting aduda Congress na kodhombi thenke Prophet Muhammad ki matang da bhak ke wangang ta gilipa ka sida pak sana asobo wathok ka mathokan khiwa House assessment tawkraba BJP ki lusing bi Nufur Sharma sawatpa online post ama teller ama oiba Kanhaya Lal na thagat khibagi matung thunamak bhakpu tam thiba miya tahat ke Kanhaya Lal at pasing aduga mari matlai na de ana BJP na kanhaya khide Equising aduga equiga mari lane de ana Rajasthan da BJP ki minority wing ki chief Sadiq Khan na media da hai kemasong Biara to the state adu da palipa Congress government ki asoiba amani hana maral sikhe Congress na ngasi hai ki thoklipa thodok sing asi chumnagi matam chanaba sing nate Pakistani agency ki jathang da terrorism amasong espionage da sarukya fa ki ba atai BJP functionary sing su Congress na puthoke Hanagi BJP lusing ba amasong hanagi Sarpanch Tahrik Ahmad Mir Hizbul Mujahidin commander Navin Babu ki dama khusuklai sing thorang thobe ki dama chahi amagi mamang da phage Navid Babu Hanasu BSP Davinder Singh Kopa Masamaksu terrorist in the Kosuklai Singh Piba Kimaral Siki Baduga Paminagre. Tariq Ahmad Mir Asi Davinder Singh Git Loina Bamri Havasi National Investigation Agency NIA confirm Tauke. Karigaba Davinder Singh inquiry adu Madugi Aruiba Fobusa Taramba Tarabadi Asing Badu Sweden Baktorakani Adoba inquiry adu Maya the Lepre and the Congress Namaral Sege. Karnataka Minister Pam Tatuk Nadabadiman Taukre. Police Sub Inspector Singh Lopake scam the Chetabaki the IFS officer Amrita Paul Pakibaki Matong. Karnataka Assembly the office losing ba Chidara Mayana Ngasi State Home Minister Araga Ganedra Pam Taduk Nadabatiman Tokre. Police Sub Inspector Singh recruitment scam to the Chenabaki Democrat Investigation Department CIT na Paul the Nitokaba Metafake. Masaki scam Masiki Marante Minister Ganendrani and office losing ba Utumakata Marat Siki Amazon. Cabinet the Gimhak Polok to Minister Basboras Bomaida Afil Tauke. PSI recruitment scam to the official sing the Maral Tangjilu Dabani scam Tokalipasi, Home Minister Araga Ganandra, Lieutenant Official Singani and Mang Haike. Hazik Praman Matang Matang Torakle Scamasida, ADZB Amrit Paul Fava, Asina Masiki Kodamne. Masda scale the late Hike Minister Amasu Hope Minister Aduna Hojek Karita Wadori and Mang Hanke. Mr. Paul Bopaki Matung Karnataka government Hako suspend Tokre, Sanjatum Zaki case under the Anti-Corruption Bureau, ESCB na IAS officer, Zemajunat Bengaluru Urban Gihanagi DC Faki Matung Dagi, Marposu Karnataka government suspend Tokre. Nasi Masiki among the Minister Bombay the Congress Party, the PSA recruitment scam case Amasung Barbary case Asidamatang China, ADGP Amrit Paul Amasung IAF officer J. Manjunat Faki Pisangado Asoba Ariba Party at Nalosilam Gadore Aige. Kesani Asidation Tona Tabak Lokot Pakidabak Maki government Pumanga Tagatke. Agree government case Pumba Adu Tito Protocole and the Minister Aduna Paugi, agency the Wangang with the Fondoke. Indonesia the Pangto Gadoriba G20 Foreign Minister meet the East Joy Shankar Sarviagadori. External Affairs Minister S. Joy Shankar na G20 Lebak Singki Foreign Minister Singki Bifam Masar Jaruna Pasagol Sanamit Indonesia da Naminini Kongsada Masat Kadari Ukraine Watok Tagi Warak Liba Palemgi Sinjaga Masuk Energy Wat Pagi Kotong Tiba Singadu Yauna Malemgi Aruba Sing Nabasing Kanagadori Pamipam Maduda Zaina Hamasung Russia ki Foreign Minister Singsu Sarukiara Payai Foreign Minister Joy Shankar ki Kongsada Du Laktok the Ministry of External Affairs Namagna Atai G20 members testing the game Mahaka Pamana Sinka bilateral meeting Cameron Pang Tok Ike. G20 as a Malemgi Asuba economy sing the Saba Marwepa group Ping Amane. Masiki members and as the global GDP Gizada 80 Heli, Malemgi Lalut Itikizada 75 Amazon. Planeta Sigi upon missing Gizada on full light. Amarbadi chemist Miat Kamari Lena Equis Punabag NI and a Fagat Cray. Amarbadi the best of work chemist Omes call him Mirat Kamari Lane and National Investigation Agency, and I had a equistarian Pagat Pagamkre and a police officer Manapang Dogle. And I had a foreign crab equisting adu Namit Marini transit remote Nintaukapan with the pigre. Magoshing adu Amarbadi court the protocol of Matung Tarapada transit remand to Pigibane. Amarbadi chemist Omes call here Aribam USC Jun Kunkamatwage. Nabidang Taradaki Taragamakai, Pauboki Maragasita, Mio Humna Sava. Sorry, Bible group of an attack to Kibani, Mark Hostan like another Pokat Pamadamda, like another Namdan like Itabani. Rastan Kudo for the
Kanhailal Kova Taylor Amavo Mui and the Tang Yadun Hatkiba Chaiwalama later Matunda. Tausi Tokibani, Taylor Asina, Udoi put a labor maki for it to from Dokan Aduda. Laying at the for it to Chargalaki Muslim and in the Tang Yan the Tamtina Hatkibani. Islam boy kai ba pi ba gamari lainana laman khomduna etega du jata kibane Kotwali City Police ki warul matungena di umes kolhe arbam ya asi Amarwati City de leba medical store ama sarai bam yo ne man Nurpur Sharma gi comment support ba WhatsApp group da thar ke ba warul adu da share tawro ki ba gamari lainana etega du jata kibane aire cyber nam thak to ba gi case da nopi ama lupa lakh kontra ga mafan mangle cyber nam thak to ba gi case da Hyderabad da laibinu vi ama lupa lakh kontra ga mafan mangle an official source ama ki matungena phangdogle KVC lottery ki mingda nupi adu da nam thak to bi khibane Hyderabad City Police ki cyber crime ki matung ina di Patna da gi Rakesh Kumar ko ba bio ama cyber nam thak to ba gi case asig mari laina fare Police ki warul matung ina October ki tang kunda Hyderabad area da gi phone call ama maha ki nufi na fangke caller adu na mangon da khanga laki bata maha KB Sigi lottery ama mai fagle amadi withdrawal gi procedure singi patang ta santuk na tak tu na khanan ge caller adu na mahak tokan tokan ba fee amount when send pam kara deposit taw na da khanan ge mi khara mana bank manager sara ka mangun da wari sara ki ba ka loina na sel tharak lagini aina wa fam khanan ge man tokan tokan ba mingi charge lupa lakh kuntra ka papan ki send pam thaki adobo kon de mahak nam thak taw bi kre ha ba khangla ge nabi aduna complaint da rakhi ba matam da police na investigation chathar ki ba ka loina na Patna da ge Ekujo oriba miyo edu Patna da ki fa pangamle Police na mobile phone taraga taruk debit card humbudra humdoi sim card kontra bank passbook taraga matoi amati checkbook ani phangbangam kre Police na su miyambo KBC lottery na tragana Neptol amati lucky draw na singba sim masa khangdaba miyo sina laktor ki matam da thazabi da na bagi wafam taksile Atoba case amadna cyber crime police na Noida da ki nupi mari jaw no miyo taraga matoi phangat kre haire Kanzak bag the labor pi resident amana SBI credit card division ki claim tawriba miyo amate ke telephone call taw khibagaloina cash winner redeem reward point pi gani aina offer tawrak yaire victim singa duno caller sing instruction in bagaloina mahagi phone da fangliba OTV adu takthoke na VSina transaction om de lopalak amagi sen pamang yaire Sri Lanka da thau fangna da kiu lefa da miyo tara gom doi sire Sri Lanka da thau fangna da kiu lefa da miyo tara gom doi sire ana official report amagi matungena fangdogle Saliva asigi angan bazaru da economic crisis mayuk na ba hoki badagi Sri Lanka da thau fangna da bagi damak da kiu sang na lepa ki thawong sing cha taduna lagle Ningdaw ga badu mita masagi sahi humpu sura pamyu ama Colombo da magi karpanung da sira ka heramba thengna kibani masi bhagna thau hana da bagi damak da ngai dun leingi matam da thoki bane Sri Lanka Indian Oil Company na Saliva fuel station amada thau hana da bamaki tran ngai dun leingi da thau do hasi thoki bani magna thau hana da bagi tran adu ngai dun leingi matam da Pilgara chaba pami haram laga kar adu da changkraba matung tarapada kauba matam da kumlaki de hana kar manung da seikraba kible manakiba amana phangdoragli Sri Lanka da incident asi thokibana maram orakan nan essential vehicle sing da petrol amadi diesel yon bada jun kun ka tari tagi hauraga thingba thamgre NRL gi ming da tabak pigani adu da jamlaba senpham sing khongalamba thengnare Nomaligar Refinery Limited NRL gi ming da fake website amasin da du huran ba bioi khutpu amana company sida tabak pigani hana nam thak dawduna miyam dagi aran ba mung da paisa khongalamba thengnare hana company asigi meke dagi phangdoragle Assam da leibai NRL authority sing da wafam asi miyam da khangalaki bagaloina haujik NRL company gi oina bi recruit tawna da bagi notification amata thoke balaidre Masdagi miyam da jamna section ba mathau tai haire hiramasi mari leina Assam NRL authority na phangdoki bada Aran bamong da company asigi mingda miyam dagi jamla ba senpham ching khongat ki bagi thawdok asigi mari leina FRM launch tawkre huran ba khutfu asina NRL ki mingda fake website am sem da recruitment gi thabak asigi mari leina online ki khudang da paisa khongot pasu haukre ai ba report laire Aran ba to miu chingas na website www.nrlindia.in gi khudang da fake vacancy lising home chani kuntraga manga gi thabak karam khibane Assam kha ki oina harba fake website asida miu lising amaga sadru kun gane panrom hauju phawbagi apply to khiba leire ana thijin badagi khang bagamle Amarum da Assam cyber crime na su hiramasi gi matar case ama register tawduna thijin bagi thabak jadaba hukre atuma matam da ran ba thabak tawriba miu sing phaduna maralgi
ओइब चप चाब चराक पिनदब होनगनी हैन मराल मरी लेनब डिपार्टमेंट सिंह हाइरे मखा तरकबा अतोप पाउदा नोंथिल पोपोपदा दिमापुर लंबीदा लुट तौग्रे नोंथिल पोपोपदा थोकप यामना नुंथांनिंग ओइब थौदोक अमा ओइना हौखिबा जुन 30 नेशनल हाईवे टू इम्फाल दिमापुर लंबीदा सनापतिदगी दिमापुर तमदा चटपा गाड़ी अमदा तोंगबा मिसिंगबो मसा खंगदबा मी खराना नागालैंड की फेरीमा पैलेस मनाक्ता लुट तौबिख्रे हाइरे नमित अदुगी नोंथिल पुंग अनिरोम ताबदा victim सिंग तोंगबा गाड़ी अदुना फेरीमा पैलेस मनाक यौगदबा यौबदा खंगौदना रेजिस्ट्रेशन नंबर याउदबा बालिरो गो गाड़ी अनि सिल्वर अमसुंग अंगोबु मसुना मबांग मनिंगदा खामजिंदना मकोय गाड़ी अदु थरखी लोइनना मी अहम कुमथरकलगा मकोय पुलिस नि अमसुंग क्राइम ब्रांच गिनी आइना मसक ताखे अमदी victim सिंग अदुना आइना जादबा पोटपुई अबगी पाउ फंगी आइना माराल सिरखे victim मंगा अदु कोदम कावी विलेज की चेयरमैन अमसुंग माकी लोइनबी कॉलेज लेक्चर अमा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस सेनापति के स्टाफ अमा अमसुंग विलेज चेयरमैन की ममानब अमने मकोय मंगा खावी विलेज मक्तदगिनी अमसुंग दिमापुरदा लनाई थबक अमगिदमक चटपने मसक खंगदबा मिसिंग अदुना मकोय गाड़ी अदु हाइजेक तौदुना पाइगाई ब्रिज रोम द पोखे अमसुंग मफम अदुना पुंग अहम रोम डिटेन तौदुना थामगे तुंगदा मकोय गाड़ी अदु परकु मतमदा मोबाइल फोन अनि सेलोन रुपा 10,000 यौरम खिदे स्पेयर टायर थांगना कखलखी कार की विंडो चैनल अमसुंग अतै एसेसरी सिंग मांग ताखलखी हाय अमदि हुरान बेखे victim सिंग थौथोक अदुगी मतंग द पाउमाई हो दिमापुर रिपोर्ट तौखे अमसुंग चुमुकी दिमा पुलिस स्टेशन दा एफआर अमसुंग फाइल तौखे अदु भाउजु फावगी ओना मिफामी पुनगे रिपोर्ट लैत्रे नागालमरोम द थोमलंबदगी सीरे गाड़ी लोडख्रे नेशनल हाईवे 102 इम्फाल मोरे लंबी परिंगी थौबाल पुलिस स्टेशन की मरुंग चनबा थौबाल कियाम सिफाई थोंग अनबी मफादा मसक खंगौद्रबा गाड़ी अमना थोमलंबदगी लंबी चटपंबियोय अमा लैकनबा ngamdana लैखिद्रे मागो थोमलंबलिबा गाड़ी अदु लोडखिबदगी पुलिस ता फाननबा थेरे पुलिस की बाउंड हाई तौदोक अदु हौखिबा जुलाई 9 की नबिदा पुंग 3:04 ताबदा थोखिबने गाड़ी ना थोमलंबदगी लैखिद्रबा मी अदुगी ममिंग लाइसरम नाबा मिदै सैहुमपुगा मरी कियाम सेफाई खुंदोंबम लैकायदगिरे मागो गाड़ी ना थोमलंबा मतुंग लैकायगी मियोसिना लैयंगना बरास मेडिसिदा पुखतबदा लाइकनना बंगमदना लंबीदा लैखिदबनी लैखिद्रबा नबाबो थोमलंबलिबा गाड़ी अदु थौबालमदगी इम्फाल तमना लाकपा गाड़ी अमनि हानसो पुलिस की पाउ असिना मखा तारे मखा तरकपा अतोप पाउदा मपागा मसानुफी का पुन्ना फाइटर जेट पाइमन दुना अनोबो पुआरे सेमग्रे यार स्क्वाड्रन कमांडिंग ऑफिसर संजय शर्मा अमसुंग महागी मसानुफी ऑफिसर अन्या शर्मा अनिना अहानबो इंडियन एयर फोर्स दा मफा मसा पुन्ना फाइटर जेट पुन्ना पाइमन दुना पुआरे गे अनोबो पातबो महांगदोक्रे आइरे नावरिबा अन्या हौजे हौजे एयर फोर्स की फील्ड दा मथौ निंथिना पांगथोकले यामना ना ओरिपदपी मसाने माना मतम पुबदा माकी मपाबो यंगसिनके इंडियन एयर फोर्स की फाइटर पायलट सिंह असि महौसना का हेना थौना लैबा मदे मागी बतुंग इनबा स्क्वाड्रन पायलट सिंह महौसादा की थौना लैबा ओइना हौरखिबा ngaktare मतम सांगना इंडियन एयर फोर्स मनुंगदा सारकपना मरम ओइदुना तसेंगना मागी अतोप प्रोफेशनल लाइन अमदा माकी वखलदा सागत पफोबो ngamdana लाखिबा नपी पसाने माग लिसिंग अनि तारागा तरुकदा फाइटर पायलट नपी अम्बोन इंडियन एयर फोर्स की सर्विस ता चांगलखिबने मतम अदु दमहाग मतम कुइन मंगलक मंगलान अदु मंफाउंग रे खनखिबने अरोइबदा कंटेंट सिंग असिकी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउदम जरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनम पथागा जरि चैनल असिन अदोमदा कानारबदि सब्सक्राइब तौबिद्रबसना सब्सक्राइब तौबिरम लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काविगनु नमकपो अमखाना थागा जरि